Next we have Gracia Dovin Bamon from next MBO Neteo Kodia o Rappel Buam na Port Martin. Ya kini award Carefully Samati. Next we have Jeffrey Santli from Shillong College High Secondary School Shillong, secure 82%. Carefully Samati. Next, Tailang Subru from St. Gabriel High Secondary School Shillong, secure 75.4%. St. Michael High Secondary School, Oaksney, secure 8.8%. Science stream, secure 79.4%. Art stream, Commerce stream, 6.6%. Science stream. The next we have Aikmanmi Power University. Cầm chụp lên UI lên khởi động siêu tiêu in much time so for your time actually Bolsin ngaju ongo yaki di ginong kerchan dia nga ngapai ho kerchan dinga ham yoluti beto man de penjok dinga ngayo yu eki ekre di kon dia ni kete to teman bu Bolsin yu ja em pun di bagi par ong gap sar gi kon yoki ngadar to nong kerchan khana yang ma wai lat ki mem kam kre kot pi man de pasang lu bala yo kre ba ketu lem kam apa che ne ba mye Hagam ni berthai bukan ni. Entah kami bor mencuang apa tiba. Tangan ni berthai bukan ni. Tak mungkin di le itu baru. Man kau bahan ni macam tak ni delay boleh kemerit yang dihendak. Ki exam, ki DSC, ki MPSC ni yogi. Deki OMR sheet dilagi. Teman ki, teman clean bahagian ni. Dalam dalam le bahai pi. Dalam kerja cetom pi. Dalam di ngau ni pi mem dia uye wiram pi. Tani tidak man yunang yai kerja cetom. Kamu tak kini tak first step, kau dah cemat berhan kejengke, kau ya pi, kau dah yang nang yai kerja cetom, habang motor mawai lat dekat wa, daman he untuk kelam suka kelam leti mencerong na, ngau udah mat, ngau san kejeng lalu ti san yang jauh dua yang lain mau cem ibu kamu cem, ngau untuk beri kemen ngam yo ini kejeng start tipu emado kan ini kesini, memtok wacak je dah JSU high school, ngam yo pendep tang metrik biong Lai ada plus 12 pada pak, wah mengah jeng sikit mempuak lai puræ medical, ngapuak lai juga civil service, nadok kelas 7, 8 ngah korang JSU ngah nadok paja library ya kini competitive exam kini berot, dah prepare hai lagi. Tangkat wadok na yung, do the pass class 10 yo achi prapa 100%, tiap jadi yung belai science. Ngah lai arts on, ngapuak lai arts, kuat ngah interest by history. Wa ulai kopiar ke civil service tambah orang aman sangkat dengan ni pelan pennya ada dekat tanah ada bejun Brunei dekat sains boleh the pressure dengan yung ne ba betul TVP berok ne ba dang itu ke sains to bonsin mana de puræ engineer doktor te bai em galat ko bon chai ko pun ku ki ye keri ko chai bro ko wa kan thom do yo ila ke chong suk chong san iman miat manha iku yang geri yang ni ngai setiap kajing wan yang sini uman ke stri ko yada ya pi ki control kelur kepada hai pertui obyo ikni ka award wa ini boro diwi bayu sam bawi rap iki bro hanrai
iwe open chluri ki bro wow yo ki keju ke start lani ke start kama yo ini ton mani ko siap serong wa pediang ini ka awon hai di pole ton mani ko siap serong wa mana ni ki nongmuna ko chido i ya ku daw yo ini ka awon emo ke karben wa kamda siap presiden wa pois nem ke JSU dap ko Sun House nem irata nawa yo la ye kan mo ye ki por ki we kre inong yalam jar jing stak yong ki man ki tik kau sembe wa I hak ni por yo penem ka e wong sembe woda rebe udap Sun House nem yo sam lang I chworo uman sembe wa ka jai pro yong I mier de lai le ka badang ne ke JSU em ke jingkat ben ubla wi or awi pi kinong ki nong yo em ka award wan ne to ke jing penchlur ye pi men ste ban man pi kinong penchlur ye kiwi to wan e go ka award uman ka burom ye pi hai jo I pole burom ye ka bai wo pa ki we yum resem ki yong pi do your hard work, do your job, don't confine to your aggregates, you keep on striving hard out of the box, and this felicitation will come your way, and you might go better, try to do better, shine in your community, shine in your locality, because your life is not a better process. It is full of thorns, but the rose flower is one of the dignified flower. So be one of them. That is all the advice which I can give. Be a red rose and applicable to everything. Enjoy your life, but don't forget your hard work. And lastly, JSU, it's my ardent request. I think the idea of adopting the schools or the students who are really excelling and preparing for the future endeavor, that kind of project also if we can launch, I would appreciate that, and that is what we require now. Adopt some schools or adopt a student and prepare them for the sky, I should say, in simple words. With that words, I thank you, and thank you for giving me this platform to share my experience also. So please bear with me. As I have said, I'm not a good orator. Thank you.